Sanibonani balandeli ngithi nginibingelele nginamukele ehlelweni lethu lezindaba eSiphumela TV lo libingelelayo kuba ukuthi siphumelelwa kampela phasi le mzimkhulu bakwethu indaba esizitholayo namhlanje ehlelweni lethu sithola indaba zika King Nuba umfana wakhona le mzimkhulu bakwethu ithi King bakwethu kune episodes eyikhiphile encane nje ungawe uyobheka ku YouTube wakhe kodwa uthi ithanda ukuhluka kancane kodwa ke usayilona uhlelo lwakhe kusawubona ushun wakhe lwahamba ngawo kodwa uthande ukuhluka kancane bakwethu uyathemba ukuthi nizomeseka njengoba nijwayele ukwenza siphinde bakwethu sithole ukuthi la uDr Kehlelezi ku Facebook uye waposta isithombe sakhe emalini bakwethu njengoba sazi ukuthi imali siyayidinga sonke kodwa ke kunembuzo awubuzile phezulu ukuthi mhlambe umhlaba ungaphila kanjani mangase kuthiwe imali nesithombe sakhe ama comment ke bakwethu sasizozwa ngani nani ukuthi nizophendula nithini kanti bakwethu kunye sikutholayo la uDr Kehlelezi bakwethu beke wahamba yawale eZimbabwe abeye khona yo presenter yona eSouth Africa yethu bakwethu uthi ke lapha bakwethu ufike wathola okuningi akufundile azokwazi ukuthi akufundise nala eSouth Africa abuye nako siphinde futhi simbongele nanokuthi uthole icontract bakwethu kwiMetro FM uye wathi ke bakwethu uyabonga ngaphezulu ngethuba alitholile futhi uyathembisa ukuthi abantu basazolapheka futhi abantu basazosizakala bakwethu kulezimo esibhekene nazo emhlabeni ezingaka futhi bakwethu uyathembisa nokuthi ke ucela ukuthi bakwethu nimamele iMetro FM njalo ngezikhathi zemigqibelo uzobe ekhona elapha lapho kanti ke bakwethu indumandumane iyabonga kakhulu kubaphathi bestation ngethuba bayinikezele lona nanokuthi bakholelwa kuyona iye yathi iyabonga athi kungaphili kuyahlola ke bakwethu mina ngeke ngithi khumuze nongibamba evidweni elandelayo ngokuzayo ngiyabonga mina.